saved me for a reason. Imana yantabaye kubera impamvu. For that reason. Ariko iyo mpamvu sida menya ni iyihe? Iyo film. Saved me for. I'm still searching for what that reason is. No! Immaculate. Yaje gusaba penitensi. Mbere pale ku izina ry'Imana data na mwana nari umutagatifu za filime z'umwaka mwabuze. Waje gusaba penitensiya abona ari kurenga kandi atavuye ahari. Yawe! Film. Siniza filime. For a reason, but ndabizi Imana yantabaye kubera impamvu. Iyo mpamvu niyo nshaka kumenya iyo ariyo. Urabe ni mu kigo cy'abamansera. Umukobwa yatangiye kuruka. Wanyweye amaraso menshi ya Kristo niyo mpamvu uri kuruka. Ubwo ni za nzoga banywa nyine. Suzi ko se hari akantu padiri ajya ntago ari inzoga na kusori mubare. Hari akantu ko padiri ajya ngo ni amaraso ya Yesu Kristo ngo munyweho mwese. Abamansera hano bari gusererezanya. Ngo kuri kuruka wanyweye amaraso menshi ya Kristo. Barakwereka mu kigo cy'abamansera. It's a miracle. Ni gitangaza professor uramubonye? You are with child. Uratwite. Professeur muramubonye? La Casa do Papel. Kari hano nkwe do. Ni gitangaza. Yagarutse ari padiri. You are with child. Uratwite. Gitangaza cyarabaye mu mansera mu kigo cy'abamansera asama adasamanywe icyaha. Mbega asamye inda nk'imwe ya Bikira Mariya. Nda y'umwuka. Bamansera bariyahura mu kigo cyabo we. Do. Iki kigo yaje amacinjira mu baramubujije. Aravuga ati ngenda shaka gukorera Imana. Kuki bari kungendaho? Niki cyatuma twizera sawo bw'icyo twite ni igiki twamenye utwite iki? Ko nta mugabo umukobwa ni isugi yasamye. Hano baraje bapima ubusugi bwe basanga ngo buracyariho. Bano bamansera bafite ukuntu babipima basanga ari karatwite. Suffering. Agarutse nka Bikira Mariya. Yes, love. Rabe, do. Filime z'umwaka nakubwiye ngo iyi weekend filime nka 50 nka 500 zirameneka kuri ya website yanyu agasomanuye films.com. Filime z'ubwenge. Yeah. Kugasomanuye films.com iyi weekend nta kiruko ndibubahe izambere zamenetseho izindi ziri kumenekaho. Yeah. Yeah. Umukobwa utarasamanywe icyaha Immaculate. Immaculata. Yeah. Reba muri caption aho hasi uraza kubona mu buryo bwose wakwishyuramo abonema. Waguramo abonema yawe. Na utangire wirebera agasobanuye. Urekane n'abamamyi agasobanuye ugasanga kuri agasobanuye films.com. Wakwishyura n'ikarita, wakwishyura na momo, wakwishyura na ka buryo bwose na bank transfer uburyo bwose bwo kwishyura. M-Pesa ubaye uri muri Kenya wakwishyura. Ubaye uri Bugande hariho nimero hasi wakwishyuraho. Ubaye uri muri Zambia hari nimero wakwishyuraho. Ibaye iri Burundi hari nimero wakwishyuraho. Mbega ikibazo naga ari ukwishyura. Imana yakohereje kugira ngo umenye impamvu yawe n'intego yagutabaye. Impamvu Imana yagutabaye ntupfe cyagiye ukira umwana niyi. Blessed are the meek. Hahirwa abihangana. For they shall inherit the earth. Kuko aribo bazaragwa isi. Yeah. Mukobwa yarebye padiri mukuru wa paruwasi. Bidatinze bahise bamwambika nka Bikira Mariya. Bwa kabiri indi nda y'umwuka iramanutse igeze mu isi yacu. Menye bagiye kubyara Yesu Pro Max cyangwa se murumuna wa Yesu we. Umukobwa nawe asamye atarigeze aryamana n'umugabo. Abandi babikira bahise batangira kumwubaha, bahita batangira kumwambika bya bintu ujye ubona kuri Bikira Mariya. Abapadiri n'abakaridinari bose umukobwa bamushyira kuri alitari babegera imbere. Kuri ya mukobwa yahebuje abandi bagore bose umugisha. Umwana azabyara azaba asingizwa. Bimeze bite? Undi mu Mariya arabonetse kuri isi yacu. Bamumanitse iyo hejuru abandi bamansera bicare bige. Ari umwana mushya umukobwa uje. Ariko wa mukobwa nk'urumogi w'umubikira we yaga byishimiye. Hano hari na Isabelle nawe yarakaye. Sinzi impamvu. Kubera iki? Barakwereka igihe cyaragiye kirica umugore indiragenda banini ageze mu gihembwe cya kabiri. Abagore batwite buri bakorera mu bihembwe. Ni nk'abanyeshuri biga bwa secondaire na primaire. Igihembwe cya mbere